Yes, gukora subscribe ni ingenzi kuri nge, ariko gukora subscribe nanone ni kurundi ruhande ni ingenzi kuri wowe kuko iyo ukoze subscribe ugahita ukanda kuri ako kazogera buri uko nshyizeho ikiganiro kita kikugeraho. Erega ni inkunga rwose ikomeye uba uduteye, kandi n'abasabu hake twishakira rwose nawe kana subscribe. Ariko ubundi bibananiza iki ko subscribe idasaba amafaranga? Umugani wa yandirimbo, umugani wa muhanzi, mukurikije amakuru tuba twabaye koko ukanda kuri sabu n'utwaki nyabuna fyonda aho ngaho, fyonda kuri iyo sabu, ubundi twimanukire tumanuke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakwerekeza mu misozi ya Karuba, ndakwerekeza mu misozi ya Kiroche, ndakwerekeza ahitwa Nyirakimodoka. Hose ni muri Masisi ibiri kuhabera mwuka byaramwe ngo nagahomba munwa FDLR zongeye zizura imitwe. FDLR noneho nababwiye ko FDLR ziri guhunga ziva muri Nyiragongo kwanza naho turi buhagaruke hano ahitwa ngiki, ahitwa Kanyabuki na Kanyarucinya. Ngo FDLR ngo ziracyarimo ndetse ngo ziri kumara abantu. Ngo M23 rero bisa nkaho itarazimaramo, bari kuzica muri humye, kandi ngo FDLR ziri kuza zije gusahura, ziri kuza zije gukora icyo bita piyaje cyangwa se gupiya niko abakongomani babyita, ngo zarangiza zikica abaturage ndetse ngo zigasubira mu myobo yazo, niba ari imyobo, niba ari indake, niba burira ibiti ntumbaze. Gusa FDLR ziracyahari. FDLR hano muri Nyiragongo, FDLR yaba FDLR mwabantu mwe, ndetse na hano ahitwa Kiroche, ahitwa Nyirakimodoka, ahitwa Karuba, ni imisozi yose iri hano muri teritwari ya Masisi, ni hirya ya za Sake gatoya ku bahazi, ni hirya y'uyu mujyi wa Sake. Ariko by'umwihariko ko umujyi wa Sake usa nkaho uri mu kibaya, ariko ahangaha rero ni imisozi iri hejuru ya Sake hirya werekeza muri Masisi. Ahangaha rero FDLR zimwe ziri kugenda ziva muri Nyiragongo zihunga zerekeza za Warikare, ngo aha hose ziri kugenda zinyura, ngo nta kintu bari gusiga mu nzira, ngo nta kintu bari gusiga inzira, ngo niba ufite inka FDLR barimo barayikunyaga bakagenda bayirya inzira zose. Nibahura n'urukwavu baraterura, nibahura n'isafuriya iyo baratwara, ngo bazagenda bayitekeramo inzira zose. Ndakubwiye ngo ariko hose niko bari kwica abaturage, ndetse ni nako M23 aho abaturage bari kwitabaza mu nyabuna mu tutabare twatewe nayo iri kuhagera. Ariko urumva nyine ibi ngibi ntago wavuga ngo ni ugukumira icyaha kitaraba, kuko n'ubundi ngo niba ari na batatu cyo babiri bapfuye baba bapfuye. FDLR rero inzira zose guri kugenda yica abantu ihungira za Warikare, ku buryo M23 niba za Warikare nayo izabasangayo. Numbaze mwabantu mwe, gusa icyo mubwira cyo muri iyi misozi ya Karuba, muri ibi bice byitwa Nyirakimodoka ndetse na za Kiroche, aha hose ngo FDLR ni ukuri kw'Imana ngo yakamejeje. Ariko byagera muri Nyiragongo muri Nyiragongo hano mfite n'umutangabuhamya, hari umuntu rwose watanze ubuhamya, ariko namwumvise ahandi si uwanjye, ariko yatanze ubuhamya avuga ati rwose FDLR n'ubundi iracyakomeje kutwica. Ati rero M23 niba yaraje kuducungira umutekano nigerageze ibahashe burundu. Ariko sinzi ko FDLR ubundi hari umubyeyi wakundaga umuga ngo FDLR ngo muri Kongo ngo ni nk'amaraso mu mubiri. Buri uvuze ngo ugiye kuvangura amazi n'amaraso mu mubiri byakugora rwose, ubwongo bwabo ugiye kwica umuntu, niko navuga. Ubwo rero FDLR kuvuga ko izashira muri Kongo rwose, kwa ko FDLR ntago ari abantu gusa. FDLR si abantu bagenda gusa, FDLR ni ingengabitekerezo, FDLR ni ideology, niyo mpamvu rero kuyirandura FDLR ku sinzi nako ikene mu 23 izakora. Gusa FDLR zabaye FDLR, wumve ngo abantu hariya muri Kongo noneho byahindutse ntibikiri wazarendo. Niba ari uko zamaze kubona ko bagenzi bazo bazifasha ari ziri kwihimura, numbaze reka tuve kuri FDLR, tuve muri Nyiragongo, tuve hano muri Masisi, tuhite twimanukira ahangaha ni muri teritwari ya Uvira. Aho se mbere kujya Uvira twabanje twanyura mu mujyi wa Bukavu.
nk'abantu mwe rero Bukavu yabaye karaha kajyaye. Bukavu ntago ari nka Goma. Buriya Goma abantu benshi bisa nkaho nta mvururu nyinshi zabaye, bisa nkaho nta bitero shuma byakomeje kubaho, kuko abenshi mu basirikare nabo wazarendo murabizi ko baritanze ahitwa kuri stade d'Orinite, bajyayo babaka imbunda bazishyira ahantu, bamwe bahita banoherezwa ikibumba muri barracks cyangwa mu kigo cya gisirikare, muri training wing ya 23 bo bahita bakomeza bajyana gutozwa igisirikare cy'umwuga. Ariko hano muri ahantu bitandukaniye murabizi ko M23 yari yabanje kugota umuti wa Goma, ariyo mpamvu benshi babuze aho bahungira, barimo n'aba Lieutenant Colonel Njike Kayiko ubu ngubu bari muri MONUSCO, ngo ejo yashatse gutoroka mu kigo, ngo senyenge ziramufata, ngo ku buryo ubu ngubu ngo ku maguru yose ngo ari ibikomere. Ni mu gihe nakubwiye amakuru y'uyu General Chiko Chitambwe we bashatse kumutorokesha mu modoka ya MONUSCO. M23 nayo irabimenya bamusubiza mu kigo cya MONUSCO, kandi M23 niyemerewe kuvogera MONUSCO ngo isange mu kigo cyabo, ngo ibabwire ngo mumereze Chiko Chitambwe. Ibyo rwose MONUSCO ubudahangarwa barabufite, ariko nta handi hantu babajyana. Ngo hari n'indege ya kajugujugu yari imaze iminsi supplying intwaro ya MONUSCO, imeze nkaho ngo ari ibiryo izanye, ariko M23 ngo yabuye kuri uyu munsi maze kugwa, basanga ni intwaro zari zirimo, ngo zose M23 irabanza irazitundi zikuramo, ndetse n'indege bari babanje kuyibuza guhaguruka, ku buryo ngo yamaze amasaha 3 yose M23 yari yanze ko indege ihaguruka. Nyuma irahaguruka, ariko bahita babaye ikintu cyitwa warning yo kubabwira ngo mugende, nimwongera kuzana intwaro hano bizaba ibibazo. Ndakubwira ngo M23 rero mukabone barurwana, ariko nabo ntago ruboroheye ibintu rero. Ubwo rero twamanutse nyine hano muri ubwo nakubwiye, ubwo nandi kubabwira ibya Goma, uko Goma na Bukavu byari bitandukanye. Bukavu rero murabizi ko M23 imeze nka itarwani, abari barimo bo bivanyemo, bakoze icyo bitwa prise strategique, barasohoka baragenda, ariko bagiye umujyi basiga hamwe namwe bateze ibisasu, ndetse bamwe mu bagiye usibye bahise bamanuka za Uvira, ari ubu ngubu bari bitekeye bose, ariko nanone abandi bari bareza Kamanyura, kandi Kamanyura na M23 basanzwe bahise bakomeza za Uvira, ariko abandi hari abatarahunze ngo bajye kuri, bavuze ngo ubundi turahunga tujya kure, tujya kwirirwa twangara tujya hiki, baragenda bigira iyo ruguru mu ndake. Urumva nk'abantu bari bamaze igihe hejuru, cyane ko hano hejuru ya Bukavu hariyo parike, hari ishyamba rinini rikomeye, baragenda bose bitekeramo, abandi bajya mu ndake. None abo bose bagiye mu ndake, M23 ko ukuntu yari izi ko izagenzura Uvira, ntago ariko rwose byayigendekeye. Navuga ko bitayigendekeye uko yabyifuje, kuko ikintu cyitwa ibitero shuma, udutero shuma kwa wazarendo, twa FARDC, tw'abarundi bakiri muri iriya misozi iri hejuru ya Bukavu, ndakubwiye ngo turembeje mu 23. Ubu isigaye noneho yirirwa mu tuntu kudutero shuma, cyose twa dutero bitagerira, bayitera udutero turahongaho, kandi udutero tugamije iki kuyijujubya. Mu kanya gato bateye agatero shuma mu burengerazuba bwa Bukavu, ngaho mu gitondo bagateye mu majyepfo, nako mu majyaruguru, nyine bakagenda batera impande zose, bisa nk'ari ukujujubye mu 23 ko gushaka kuyibwira ngo turi benshi turi hano. Ubwo urumva rero M23 kandi uko M23 bari kwijujubya hano, ni nako no mu majyepfo ahangaha muri za Uvira na Kamanyura nayo yarafashe. M23 yafashe Kamanyura niri kuhagenzura, ariko nanone wazarendo ngo ntago bashizemo na FARDC n'undi baracyayigabaho bya bitero shuma, ngo n'uyu munsi byahiriwe. Reka turebe muri Uvira hari ibiki, turaza no kujya muri Rubero, tujye no muri Ituri turebe ngo hari ibiki. Muri Uvira rero, muri Uvira ngo hari abasirikare b'abarundi bagera ku bihumbi 15 biri kuvugwa ko binjiye. Muri aba basirikare rero
ngo harimo batayo yoherezwe, iyi batayo yoherezwe muri kampu yari irimo, ngo imbunda bari gukoresha ngo barashe igisasu bari kurasa mu bice mu 23 irimo, ariko ngo iki gisasu kirayoba, kimaze kuyoba kiragenda kigwa ahitwa Karundu. Kimaze kugwa ahitwa Karundu, aho se ni muri Uvira, kirangije bivugwa ko iki gisasu cyahitanye abaturage b'abasivili, niba ari uko ubwo imbunda zabo bari bapimye nabi byerekezo cyangwa se bibeshyeho bagiye kurasa, ariko biri kuvuga ngo ahitwa Karundu muri Uvira ingabo z'abarundi zarashe igisasu kigwa mu baturage gihitana abaturage. Nta mubare nabonye, ariko ikiriho cyo nuko ngo abarundi bashakaga kurasa kuri mu 23 iki gisasu cyarangiza kikogwa mu baturage. Bitapuye ko no muzindi muri izi nkengero n'ubundi hagikomeje imirwano, ariko cyane cyane mu kibaya cya Ruzizi, aho ngo imirwano ahangaho nigihasiba. Niba muzi imirwano yajyaga ibera mu kibaya cya Kanyamahoro hano mu cyose mu kibaya cya Kibumba, ngira ngo murabizi ko ni imirwano yamaze igihe. Iyo ibaze ko na n'ubu ngubu nituvuga ngo Kanyarucinya tukavuga Kanyabuki tubabwira ngo FDLR zirimo ziraza zikagaba ibitero, ushatse wavuga ko hariya hose n'ibice bya kiriya kibaya, ushaka wavuga ko zitashizemo. Nuvuga ngo ahantu hose hari ikibaya biba bigoranye ko abantu bahari uri bubarwanye ukabamaramo, cyangwa se urwo rugamba ugapfa kurutsinda uko wiboneye, kubera ko niba uri hakurya bari hakuno, ntago uri bumanuke mu kibaya ngo bambukane mu kibaya ngo ukibatambukanemo bateye imbunda hakurya, baba bakwitegeye neza banakwiciramo, nako nta nuwo ko bari nkuru wasigara. Bivuga ngo ari mu 23 ntago yakisora muri icyo kibaya ngo satira abarundi, ari n'abarundi ntibakegera mu 23. Urumva niyo mpamvu rero iki kibaya cya Ruzizi kikirimo intambara iteye ubwoba, ishobora no kutazanarangira vuba, kuko kugira ngo keretse n'ikoreshwa ry'indege, kuko indege byibura niyo yagenda. Kandi urumva nabo aba bose, urumva Uburundi, urumva 20 n'undi wose baba bafite imbunda zishobora guhanura indege. Niyo mpamvu rero indege hano itari no gukoreshwa, nta ndege ziri gukoreshwa muri iyi mirwano hano muri iki kibaya, ahubwo indege ubwo kandi tukaba twanerekeye ziri gukoreshwa hano ahitwa Alimbongo, ziri gukoreshwa ahitwa Mambasa. Aha hose ni muri teritwari ya Rubero, aho imirwano naho yigize akara akajya he. M23 umujyi wa Butembo tugomba kuwufata, ibyo ngibyo mwigize. Hanyuma FRDC iyobowe na General Somo, umuparakomando kabuhariwe, nawe ati ndaboherereza Sukhoi irabatsinda aho ngaho ntago muri buharenge. Nuvuga ngo M23 yabuze uburenga umutaru yegera imbere, na FRDC nayo yabuze uburenga umutaru imanuka hepfo isatira, ariko yo ikaba yari igamije n'ubundi ngo kwigarurira ibice mu 23 yafashe. M23 ikagira ngo byiburi byigane izamuka igere mu mujyi wa Butembo, ariko ibintu byabaye ibindi. FRDC yayikaniye kubera iyi ndege ya Sukhoi iri kuziba imamagiza ibisasu, ndetse mu 23 nayo ntago iri gutsimbuka ivuga ati nitwegera inyuma. FRDC ramanuka wa mugani, kuko ibi bice byose bya Zakayina, bya Rwindi, bya Kanyabayonga, bya Kirumba, ati nundi byose barabyigarurira. M23 nabo bari kurwana icyo nakwita umuhenerezo, kandi urwana uvuga ati kandi koko ibindi bika Lieutenant Colonel Buringoma yabibye abacancuro ati twebwe turwana ku bw'ubuzima bwacu, mwe mu Rwanda ku bw'amafaranga. Urumva rero mu 23 ahangaha irimo irirwana ivuga ngo nzapfa nzakira. Nuvuga ngo ni icyo bita suicide mission cyangwa se mission y'ubwiyahuzi, niyo bari gukora hano muri teritwari ya Rubero. Ubwo ngubwo reka tuhite tujya muri Ituri naho rero mw'abantu mwe Ituriho abantu bitwa Bahema. Abantu bitwa Bahema barimo barapfa n'abantu mwe, inyeshyamba hano zibamereye nari ari inyeshyamba zade, none ngo ejo habote n'undi mutwe mwuka byarama. Uziko nuvuga ngo ubundi muri Kongo habarurwa imitwe itwaze intwari irenga 200. Burya ni mukuva ngo umutwe itwaze intwari ngaye mu 23 nuko ari yivugwa, nuko ariyo iyafashe ibice binini. Hari izindi nyeshyamba
zagiye zikambikira hano zitifuza kuvuga ngo tuzakuraho Tshisekedi ngo tuzafata Goma. Oya, zo gahunda yazo ni ukugenda kurongora abakobwa b'abandi, ni ukuvuga ngo gufata mu ngufu, gusahura abaturage, wavuga bakakwica, kandi baza bagafata nk'abana b'abakobwa bo mu giturage, bagafata nk'abakobwa nk'icumi bakabatwara ku ngufu, umubyeyi yasakuza bakamurasa byibura, kandi bakakubwira ngo dupakirire n'ibiryo byo guteka. Ba bakobwa bakabajyana bakajya babishimishirizaho, nyuma yo kubishimishirizaho bashatse bakamubwira ngo taha iwayu, cyangwa se bashaka bakamwica. N'ibyo ngibyo biri muri teritwari ya Ituri. Izi nyeshyamba za ADF ndakubwiye ngo zimereye nabi abaturage. Usibye ko nanone uwitwa General Muhozi ngo yazifatiye umwanzuro, nawe ari kujya kuzihiga bukware, nubwo ko zihiga bukware nazo ariko zihiga abasirikare bazo bukware. Urumva umuntu ufite imbunda nawe ntaga abarasa amashaza. Ayo ngayo rero niyo makuru arimo aravugwa kuri uyu munsi. Mumenye ngo ibintu ntago amazi ntagakiri yayandi nukoga magazi. Reka ngushimire cyane wowe twabanye, ngusaba gukora subscribe, like, share na comment. Nakubwiye ko ari abasabu bakeya gusa umuntu abakeneye no kandaho uraba umwe mu bongereye abasabu. Reka rero ngushimire cyane, dusubire ku munsi w'ejo no mu yandi makuru azabagezweho.